Андar, ona dagı жаңы bir изобретение пайда oldu. Бұл обычно хамут егені, каркастың хамуттардың егені. Үй құрған адамдардың барына отырып, болған темірлерді, ескі ұсқы темірден монтып жасап қойды. Жасалыш түзуші бұл адырмен іштеген тәртібін көрсетім. İşin başında perçetimizi iyi alalım. Bu stola moment otur olalız. Tigiden tartsan жақсы болады dedi. Çaktır olmaz. Ne? Telefonu tik tart. Berkinde turguzda. Şunlar. Şunlar armatör alağız. Alıp mantep koyarız. Koyup bunda kayrıyız. Macera kayırlanacağını bilsin. Kayrılganda mı жерде әрбір размерлері бар. Мына беземи подушкаға 50-ге 30 қамыт есінде алабыз. Бұл 50 жағы, 30 жағы. Шақына тұрқойын көймеген. Бұл 50 жағы. Бүкті қамыт. Koyuyoruz kayra, daha göstereyim. Aldık. Daha razmerge koyduk. Kaç tiyet. Ne oldu? 30 yağı. Razmerge koyuyoruz, bunu kayrıp oturuyoruz. Şimdi oynayıp bulup kamut değer oldu. Ne bizim жасалған қамыты, результаты. Анан дагы силерге айтып коя турам, бир кошумча нерсе. Мен сизин көрсөткөндө дагы бир секрет ойлоп таап алдым. Жүнөк ойлоп пенот алабыз. Пенот алгандан кийин мондай иризин бизде машина жок тартылган. Daha mıktık ötkürüp olsalarız, mantık veririz. Sakin olsak, sınırı tegisteler. En bolğan parası Kırgızça metot dekinde. Orusların olsa Amerikası'nın Kırgız'ın metot. Mayızın tüstürgenler keyin alıp, daha sonra tutup tüster koyarız. Menin kızım apası bağ atat badirengen adamın gözüm güzüp. Menin kızım alırım size verir. Bana zımdımı tüzü alsanlar olur. Bizde babanıza bir tane bilgi yok şu la. Tartip bergen operatör zıma rahmat.